Ngai kublai ya fi baro bangin yadon pedang kejungkut kejingkia kuma fitip mentangi ya dingba kejinge habang ya kendu kejingi kun kejungi bat uni COVID-19 kalenti ke babha banyada na uni coronavirus ngide kam membuat perking ya kini ke protokol ke baai daga sarkar Meghalaya wafin dengi kini ki mas double kumne artli aga juga por maintain yang kini ka social distancing jadi ban sat ikti man gapor marka bahab kongsan galong tada fidon ke jing sngo jingpang kumu COVID-19 day ban pentip no mar sa ke testing center jong COVID-19 ban ai ya ke jing yada kan mau bade pentip no kloy ya ke jingpang ne ke jing stom sa ban ai ya ke jing sumar kenang ban yada ya ke jing im ke jungi kalau kau berengkam, ini baru baginyo ya uni vaksin. Kenang ba ka nginlait na kaniga jingpang jong coronavirus. Nikerpa pengiwer pi baru. Bagin lek segede ke center ke belabu na ke sarkar banyo ban ai ya uni tika. Te ke sarkar ke persang kala ka dia. Bat kadang mentak la thoru syaka sarkar kemi. Ke government of India bagan nang ai su yang i ya uni vaksin ban ai vaksin kalau badan kam hadu kata-kata banyo ya kejingada na uni ukunyang jingpang COVID-19 te kumta ngi kerpat ya pi baro ki nongsong snong bagi finlet ya kini ki vaccination center befela banyo ya kini ki vaksin banyo ya kejingada kebaningkong banyo ya kejingada ledi banyo ru ya kejingada jong kayeng gesem Teka surga kadang persangkat lah kat yai. Dagam dakum no banyada naga jing freng jong uni kenyang jingpang COVID-19. Ke surga kala bu yakini ki corona care center ya gitu ki bakwa benle ya ke isolation. Nanti ke surga mentah kala sedang ru bu ya ke COVID hospital. Kawai kepada yang ti po Sauli po TB hospital. Kepala sanpu jingtia kala long ready mentah. Bat kena ke hospital, jauh COVID hospital ha Sauli ke long sispa jing tia. IIM nak benta ke A bat B kategori. Ila long ready nak benta ke spa jing tia. Te kumda ngi kerpat ki baro. Banyadahi na COVID-19 kedai ke self discipline. Banyadahi dalade yeladi. Dak ba ngi don le ya ka home isolation. Jadi ban lockdown ni ladi hagi yang gisam. Kadang ba unu kunyang jingpang unum friang. Ban light naga jing friang jong ni kunyang jingpang ngi kerpat ya fi ki pai ba baro ban isolate eladi halagi jong gi yeng gisam